Ayda daha geldin mi? Geldim. Aa, maşallah. Hak geldin mi? Oha, geldim. Seni kutkuyoruz da biz. Geldin de direkt. Qancha mashinalarni satdingmi? Maçlar sattık oha. Bu maşallah sen ki. İki maçtan sattım. Ikki Maşallah sen ki. satding deydi. O, direkt sen boy bugün taparma olgansın mı? Yo, bu o'zi negizi biznesda yurgan qiz. Aa, shundaymi? Sen Gurjaga bargansыңбы? O, Бирок машина айдап келген эмессиң. maşallah. Айда машина өзү айдап келет Гуржадан. Aa, şunda treni tatamalık gelsin ha? Татамал. Aa, tatamalık geldi ha? Мына бул дагы Subaru'da кел. Кайтып өтүп экен бу торт болгачарга. Жоро көргөн кыз да. Аваз айышка айтты го, дадил экен dedi. Dadil eken dedi ha? Өтө дадил кыз экен dedi. Ben sırası alam dedi seniz. Oo, ayt. Dadildардын катарына Bana da ayttı. Жылы канча? Tatamal. 2021 dedi. Kaça verasın? 20.500 деп атам. Бирок азыр орозо айына жакшы мындай сочный баа койуп. Болды, abzorunu çıkararız ha?